Muraho ni Coach Sandrine nk'uko bisanzwe turi muri ya gahunda yo gukora siporo turi mu rugo. Kuri uyu munsi siporo tugiye gukora nta bikoresho byinshi bidasanzwe, ni icupa ry'amazi ko biba ngombwa kunywa amazi igihe uri gukora siporo gahoro gahoro, akayisume ko kwihanaguza igihe nabize icyuya na gatatu. Reka dutangire. Umwitozo wa mbere bawita scatter jumps. Uragira gutya hanyuma uzajya usimbuka buhoro buhoro, turabara inshuro 30. Bagiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya nyuma 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Umwitozo wa mbere turawurangije. Uyu ukaba ufasha umuntu gushyuha no gutwika ibinure cyane. Tugeze kwa kabiri udufasha inda, ikora nka abdomino, bayita plank side touches. Urashinga amano, urambure umugongo wawe neza, ntuzamure ikibuno ntunakinanire cyane, hanyuma uzajya ukora mu mpande n'ukuboko kumwe uhindura. Turakora amasegonda 30, bidafite time ushobora kubara inshuro 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dusigaje indi 10. Ushobora kumva unaniwe udashaka gukorera rimwe inshuro 30, ushobora kubara 10 ugumye gutya kuri plank 1 up to 10. Okay, aho turi kumwe mufite imbaraga dukomeze indi 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, uyu wari umwitozo wa kabiri turangije. Tukaba dukurikijeho umwitozo wa gatatu. Ushaka kunywa kutuzi mbere yuko dukomeza. Okay, uko nabivuze ni ugutwika ibinure cyane tunubaka umubiri. Dukurikijeho umwitozo wa gatatu. Uzajya usimbuka gutya utandukanyije amaguru, ukore hasi. Ushobora kutagera hasi bitewe na flexibility yawe, aho ugarukira nta kibazo, gusa wirinde kunama use nk'uwicara. Okay, turabara inshuro 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gukora inshuro 30 bishobora kukunanira. Icyo ukora ugume gutya, izindi nshuro uzibare uri gutya nta kintu ukora. Okay, nabyo bikora kimwe. Abandi turi kumwe reka dukomeze niba wumva ugifite imbaraga. Okay, 10 more 2 3 4 5 6 7 8 9
and 10. Good. Wari umwitozo wa gatatu turangije, ukaba ukora ku gice cy'amaguru cyane. Niba wabikoze turi kumwe kumva ko amaguru yawe nta mbaraga gifite, yananiwe. Dukurikijeho plank to push up. Nanone ni igice kidufasha kubaka abdominal zacu, agatuza n'amaboko. Okay, batugende turabara inshuro 15. Ingi ni gutya, uratangira hasi hanyuma walking, uhagarare, push. Ni rimwe, kabiri, urakora inshuro 15. Gatatu, kane. Buri wese yayigerageza, n'utaramenya gukora push up ashobora kuyigerageza. Gatanu, niba wumva bikugoye ushobora gukora inshuro 10 gusa. Okay, 6, 7, 8, 9, 10. 5 more. Wumva ashaka gukora 10, agume gutya ku zindi inshuro 5 abari. Okay, 1, 2, 3, 4, 1 more. Good. Okay, nawe turawurangije. Uraza kumva ko amaboko yawe nta mbaraga nyinshi agifite kubera gukora push up cyangwa pompe. Tukaba dukurikijeho undi myitozo wundi, hanyuma ushobora kunywa tuziho gakeya nk'uko bisanzwe, birinda kunywa cyane, duke tuba duhagije. Hanyuma dukomeze umwitozo wundi ukurikiyeho, bawita jumping lunges. Okay, ndabereka uburyo ushobora gukora mu gihe ari ubwa mbere utamenyereye, nta mbaraga ufite. Ushobora gukora gutya ugahindura ariko wihuta. Okay, turabara inshuro 15 tubara uruhande rumwe. Okay, niba ufite imbaraga tujyanirane. Ibi ngibi ni uburyo umuntu ugiye gukora bwa mbere ashobora gukoresha. Niba umenyerera umusportif ufite imbaraga ushobora kujyana. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, and 5. Good. Okay, imyitozo natwe tukaba tuwurangije. Uyu nawo uriho cardio cyane n'amaguru. Umwitozo wundi dukurikijeho uratandukanya amaguru yawe se nk'uwandika V. Uzajya ukora squat, hanyuma side kick, wongere umanuke n'ukundi kuguru. Okay, turabara inshuro 15. Twagiye 1, turabara uruhande rumwe, 2,
wirinda kunama igihe uri gukora sport. 3 4 5 6 hano umuntu aba ari gukora amaguru. 7 agakoreraho na abdominal zo ku ruhande. 8 aumenta. 9 10 muribuka ko twavuze ko dukora inshuro 15, okay? Ushaka gukoresha speed yawe ukagenda buhoro cyangwa se ukihuta. 2 3 4 and 5 n'urundi ruhande. Okay, turayirangije. Tugiye guhita dukomerezaho indi ijya gusa nkayo ituma umuntu atoninga cyane cyangwa se arushaho kwegeranya umubiri. Igice cyo hasi still uramanuka gutya ugume gutya, nyuma ukora icyo bita dips gutya buhoro buhoro. Okay, rambura amaboko yawe. Turabara inshuro 15. Gende buhoro buhoro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. Okay, turawurangije. Tukaba dukurikijeho umwitozo wa nyuma. Uwa nyuma tugiye gukora ni plank. Tuba turi ku maboko yacu, hanyuma turabara inshuro 30 zihanye n'amasegonda 30. Ushobora gukoresha timer mu gihe uyifite. Okay, ni gutya, nta kindi kintu ukora. Urahodinga ukirinda kumanura kibuno cyane cyangwa ukizamure cyane, uraringaniza. Okay, turaguma amasegonda 30. Ibi ngibi bituma umugongo wawe ukomera, agatuza, ibitugu n'amabdomen. Turabara amasegonda 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Good. Okay, turawurangije. Imyitozo yacu uyu munsi ni ibi ngibi nari nabateguriye. Niba bashije kubikora tukagendana, nizere ko wumva wakoze. Igisigaye ni ukubirepeta inshuro 3. Iyi ni round ya mbere turangije. Ushobora kongera ugatangira kuri ya exercise ya mbere twahereyeho. Round ya kabiri byose ukabikora, ukongera ugakora n'iya gatatu, kugira ngo ukore wumve ko wakoze neza. Byibuze ukore nk'inshuro 3, birepeta inshuro 3, cyangwa ushaka kurenza bitewe n'igihe ufite n'imbaraga zawe. Akukora inshuro 4 akore inshuro 3. Katwigorore. Urasunika amaboko yawe kure, ushyira agahanga hasi. Okay, hanyuma uze urambura amaguru yawe.
murakoze mwari kumwe na Coach Sandrine naho ubutaha.